Sibingelele wonke amagosa, sibingelele wonke umphakathi okhona, abafowethu abavela konke ama-hostel nama-university. Sanibonana. Sanibonana. Uyayivubela. Uyayivubela. Shono. Ngishale ingoma manje nekhansi cha sibingelele sibonge kakhulu asizukuba nesikhathi eside ngoba into eyenzeka la yinhle nami ngithiya ngifike ngingadluli ngaphandle ngibuye ukuyosebenza njengoba ningibona ngifaka ama-overall asemsebenzini bengisawusebenza nami ukuthi ngiqoqele ngasekhaya kodwa ngathi hayi angikwazi ukudlula ingoma enhle kangaka ingoma esiyibona ihlanganisa abantu esiyibona yakhe ukuthula esiyibona ihlanganisa amaqembu ahlukahlukene umphakathi wonke sithi le ngoma mnguni ayiqhubeke sifuna ukuyibona ikhula manje sifuna ukuyisebenzela ngala leli ground elapha ngemuva silivule i-amphitheater isetshenzelwe lapha ya each and every hostel ibe nayo ingoma yayo njalo mase uba khona ingoma enkulu ekuyiyona esivala ngayo so ke sizobambisana ke kuleyo nto ngoba sifuna ukubona lolu bumbano luhle kangaka sihlangene ngento enhle hayi ukuthi saziwe kabi saziwe ngokuthi kuthiwa kuyaliwe ema-hostel hayi kunokugebenga ema-hostel anilo nina iyigebengu eyifike icashe ema-hostel ngakho kubalulekile siyisuse igebengu kusale umphakathi kusale abantu abaphilisana kahle owami kumsebenzi nami ngitheka ngizosho omncane nje bese ngihlala phansi abanye benu abakhona la bazokuthi mawusungaphezu kwa-35 years awusaqashwa kahulumeni ngoba khona abambe besho lawo mampunga kanjalo ukuthi mawusungaphezu kwa-35 awusaqashwa mawusuneminyaka edlulile ema-35 akulona iqiniso lelo thina siyavulela bonke abantu yabona nje iphepha le esiyibuyiselayo sithe abawu-60% shithi abawu-6 kwabayishumi kuzoba ulusha abangaphansi ka-35 mase kuthi abawu-40% oshuthi abane kuleli shumi kuzoba abangaphezu ka-35 as long as noma ungafika ku-60 mawusakwazi ukugijima usebenze wenza umsebenzi akufuneki sikuncishe ithuba ngoba sithi usungaphezu kwa-35 kuyezwakala bafowethu siyayiqeda leyo nto leyo okunye futhi esikuqedayo isipiliyoni le nto yokuthi umuntu efuna isipiliyoni emsebenzini oyisiqalo kuhulumeni umsebenzi oyisiqalo kuthiwa siphi isipiliyoni uzosithengaphi isipiliyoni ngoba isipiliyoni asithenga ndawo siyisusileke leyo nto ukufuna isipiliyoni uma abantu beze emsebenzini yesiqalo sikamasipala nohulumeni sithe nje wena fika uveze i-CV yakho ukuthi uphetheni futhi ngisho kwi-interview ukhuluma ngisho nangesizulu siyakubuza ukuthi ufuna luphi ulimi uthi ngifuna isingisi sikunikeze isingisi umuntu ufuna sik-interview ngesizulu sik-interview ngesizulu angeke kuthiwa khona ulimi olubaleke ngaphezulu kolunye ulimi kuyezwakala abafundi nodadewethu i-experience siyibeke eceleni leyo nto kule misebenzi eyisiqalo sikahulumeni mese kuthi okunye sekugudluzile okunihluphayo okunye sekugudluzile okunihlupha njalo ile nto uma usiyofuna umsebenzi kuthiwa kuwena kufanele ube ne-driver's license manje i-driver's license kuyabiza hayi kuyoyithenga kuyabiza ukuyenza angithi umele ngeke azame la athi akuyothenga ama-driver's license so kuyabiza ukuyenza i-driver's license kanti khona abanye bethu abangasebenzi abahlezi nabazali nabo uma kuyibona abasha abaphethe ikhaya abasebenzi sitheke thina hayi uthe iprovince iqala ngapha athi 4,000 KwaZulu Natal yonke sathina soqala kancane njengetheku sothatha ne-500 ngonyaka ozayo uyimali emasula kuJuly soyinyusa inamba sibanikeza ama-license ama-learners license nama-drivers license mahala hayi ukuthi thi uzokhokha ngeke sikuthengele i-license thina sokunikeza imali yokuthi wena ufunde mase uyaphasa ngoba phela incwadi akufundelwa ngokuthi kuthiwa uyathenga kwaPahladiwe fanele manje nansi usuyathenga ngihlala phansi ngelokuthi-ke sibonile siwuhulumeni obusa la eSouth Africa we-ANC ukuthi abantu baba seyingozini zey'moto abaningi
kodwa mase bese ingozini zemoto nansi inkinga efika ibe khona. Khona labafika nama-ambulance afike seshesha a-private befike bebuze bethi wena nje usulele phansi ulimele nje unayo medical aid. Make wathi awunayo medical aid bakudlule beye kulona medical aid. Shuthi one-medical aid eSouth Africa ebephila kangcono kunongena i-medical aid ngoba shufanele ufe ngoba unayo i-medical aid awusebenzi. Mese kuthi lo one-medical aid athathwa ngokushesha afakwe ku-helicopter impilo yakhe ihlengeke. Hhayi-ke lo hulumeni ka-ANC uyiqedile leyo nto sesishaya umthetho ePhalamende ukuthi une-medical aid awunayo i-medical aid uma usengozini noma ugula hamba uyongena ngisho ku-private hospital uthathwe nge-private ambulance ungene ungakhokhi lutho. Iwona-ke umsebenzi esiwenzayo lo enisithumele wona. Akekho-ke umuntu ozosangela omunye ukuthi mina ngimuhle ngapha ngine-medical aid wena unayo futhi uzofa sophila sonke. Ngaleyo ndlela sifisa impilo iqhubeke eSouth Africa sibambisane bafowethu. Nami ningikhumbule mhla ka-29 mina-ke ngu-Black, Green and Gold African National Congress. Siqhubeke nomsebenzi esisuqalile. Siyabonga bakwethu. Ayiqhubeke ingoma enhle.